Aikari a mugunda wa Kagawa marugamirie mihang'o barabara-ini ya kuma Moro guthii Mau Summit kwa ihinda magitetia kwagagio ni mundu umwe uria makoretwo makigucaniria mugunda wa eka 25 nake tondu athuri aitu mathiaga Moro magathi makanyitwo ni tunyiteirwo athuri ta 10 me thiini magakinyio Moro magetio mbeca nyingi na ni mbeca tutarahota nginya kuruta na amwe ni gucangira tucangagira. Auliza ni nini tunaendelea kwa sababu sisi tulitoa pesa cash tukanunua shamba. Hata wenye walituuzia walisema walinunua shamba kwa company. Hawakupewa bure, haikuwa ya msaada. Na ni nini inaendelea Kangawa? Kangawa hatuna amani. Kangawa kila siku ni kukimbishana. Ukifika Molo unashikwa. Maugite kuri na cira uri igoti-ini ria migunda mwena wa Naikuru indi magateta kumana na guikio ngono mahinda kwa mahinda riria mathie mihang'o-ini yao tauni-ini ya Moro gwetha motungata matiganite. Tandu kundu guku gutire mundu ungihota kuma guku athie Moro agure kindu atumia thoko kana guthie nginya thibitari. Riu ona twaumanirie na kumaga mundu ndangithie kundu kuria arenda enama no ugerire njira cia mikato niguo uhote kuhepa uria utekugera Moro. DCI wa Naikuru ri ni waraheana mamuraka mariku macio ate tunyitwa ithui riu ni turoria thirikari atiri kaithe turi aku kai turi a bururi uriku riu ni turenda kihoto gitu Ruto hari ori tuteithiririe tu. Ndanyitirwo nie mwene na ngiohwo na by the way baba itu ari na mbeca na akindutira bodi ya ciringi 100 twina Samuel Maina na Maina ni agikuire. Maugite undu uyu ni umekirite guoya makiria makiremwo ni kumagara riu makienda thirikari gutuithania ngucanio iyo iria ikoretwo kuo kwa miaka mingi. Tumefinywa tumechoka. Sasa wase wetu wanaendelea na makesi, watoto ndio hawa wanaumia na mtu ni msasi ako na watoto. Ni tungimuhoya mwe thirikari mututeithiririe muno twina kiriro kiingi ni tondu ni miaka mingi muno twaciarire ciana citu ni ngima turetwa cucu ona ni tuthikitie aciari tu guku. Andu-ini ha Inooro TV kuma Kagawa kurico ya Rugongo kaunti-ini ya Naikuru, nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.